uyithumela in advance, awuna excuse yongapreparation, awuna excuse yongalesi kakuhle iBhayibheli. Lapha igroupini iprogram ayiposta early uma mfike phaza noma mkhonona. Awuna excuse yothi you were not prepared. Ungasixeli ngoPaul noSilas elibulfunde last week salithena namhlanje. Ungasixeli ngoHana noSara. Ibanitsi abantu eBhayibhelini bani wena ugcwele ngaba babi ngoba uvela naseRadioini. Hana thani intshumayelo yaseRadioini uyifaka apha enkonzweni. That means usinikeza i-leftovers. Uthixo angangithixo we-leftovers. So sinikeza i-leftovers, funa i-fresh food. Amen. And ayithi lo noxawuthela ngelizwi kumele uvuthe njengabanye abantu. That's the mistake. Ukushumayela kokuvutha, but it's the message. Awuvutha ukushumayela. Akavutha bonke, but if you are carrying the message ushumayele phezu kwakhe. Ugqithile. By message yakho umuntu ophume phaphandle and still usayicina, that means uthele phezu kolome evutha. Akabona yes? Ngoba yavutha. What about message? Amen. Glory to Jesus. Hallelujah. Amen. Sikona bazalwane. Amen. Kalau saya bos, bola tade. Amen. Sibuyela the word. Sibuyela the word. Sibuyela kwani? The word. Ade Bhayibheli awazi uyithempile kaThixo lo. Apho umoya wakhe uhlala khona. So ngamanye abasiphumile from kuye ngokusijongisa kuwe kuba wena uyitempile ehamba emhlabeni. Therefore yonke into yenzayo phaphandle uzuyazi uThixo uzawugweba ngayo yonke loo nto leyo. That's all I can say. Whatever you do outside uzawuphendula kuzo zonke izinto ezenzayo. The word is watching you. Anabonga yes. Now umuntu xa umvangele, nina abazalwane please. Yabona xa nivangele umuntu, phumile ngokwe context. Xa uvangele umuntu, mququzele sumnikezela kuye. Phela ubuyele, yabona noba umema umbone ephaphandle, umvangele iso, wambona namhlanje chai 8, phela umququzele. Halo mema masambe senkonzweni nalo mema. Sambe yalo. Noma uyozela phayana, yababa bafana bensela besama enuka inyawo njani. Bayabona yes. Xa niphuma pha, banikeza nto bayifunayo ngoba tyila yapha endlini. Phela bathenge isoka nedrink. Ndabe kunjani enkonzweni? Alidaka sakho sakho. Nihlabe ke next time. Ngoba nganazi babe nithengise nebhuleni kodwa ngoku sizaphi. So ngabanye amazwi awuyigaki lento ayenzayo. Kodwa yambona ukuthi even if uyayenza uThixo ufuna unjalo enkosini, come as well. And umququzela unganikezeli up until ayamkeni inkosi. Xa wathi ayamkeni inkosi, just know ukuthi